Jotono Sandakaham, Kurumaya Paro, Tini Kisisano by Sini Nakumani Ko, no Serkanaway Mapaja Pulano Sanam Subo Tanglang Mall Tangui Masim Mall Pamani by Kami Amsha to Berakana Sasam Tonka Hanibagino and Osana Ramui Koran Kusumani by Kopjo Koran Kublay Sugi Cox Hammer Koran Kosuza Koma Pasuka and Bindakasana Koran says we have to Nakati. Antini Osana Zawano Cox Hill Nora Cox Harak Money K Sal Kisas Gamoro Sini Tiki Hapani Saipang Okra Borongman CEM Sal Purna Chondro Jomate by Kasa Press with Kazagano Lukana Tassin Tiki Sini Pay to Page or Nuitona Zesini Tabo second law ni Tibraham Jalun Otulun, the Nathan to Pimani, Abunodino, Abunotina, in Norway or Sandra or Kokisa Serkan in Mapagat. Anis Abdul Amsai, especially Anis Abdul Gabudis Abdunal, Hagayan, Takadilla, Jobujala, Ni Lukurono, Ni or any of my sisters are Namani. Baksa boro alkabango boro phun khakya tam khane nanai bahai bhake olun no manai sabuwa manai olun no aba kabanga kok sunhanai alo phun ni bisi dikrene boro kama to hen bagino an wasuka Facebook live khai sawi man khake joton bain ka na henge kan tamile himba kharasano phuno an bujognani sarani Belai tu withamo, tam ni jora kesab jotono samuhung bay busy mang bahan bagai amo busy jotono busy han bagai wai sabai sawri ke jotono bagai abo kelai mana na khaka taklai sen oje Tibraham ni bisinti electrical auto rathang tu koni segamos just personal auto similika peba tabu mi all auto ngesen boni logiwo malgari ebake ini manilo kiri khajene ama hebo logiwo khumni tompiro tabu mi sini je down payment abu belai an khai zakha nor baksa sini siam sani je press min numero to bro sai mani pe kena happen ang sapi ne no je personal auto na nai borok nga ke puilawo 25,000 haya khaba 25,000 rang mar nai tai abul logiwo total cost in Sinitiki DC half 80,000 subsidy renai. Te kaisa tongo je malgari kaisa tongo 30,000 te kaisa tongo au te kaisa cotton abo hunga hange 35,000 ngize passenger nana musun je prono form fill up khalai pro almono Siri dor bo auto na nai passenger auto da na mal sodan gari da nai na almono japuru submit khainai abono aro kisa sei mar nai hakeno japuru office khaina japuru submit khaina phaina apro sini je official borono tomai tai form na nani form to doro online menai mano Hagawa subject officer tongo
zonal office uthugo nge jar area ni sub-zonal office haikebo zonal bo of form no submit khaiman tai form submit khaipru logibo rang 300 mark 300 taka abo form ni go rang mari aban marnai gang tabu sangai sabo all loan no apply khaiman tai loan apply khai thaka bini age ro busu nai tham ta bini qualification nai amtrina no sanai je loan apply khai bombas bi botti edc area ni na nai bini no ti edc am chani na nai tai bini umur 21 ni simi 45 ni bisimi na nai 21 বছর ni simi 45 বছর jora bini umur na nai 45 বছর ni bisimi saga ke otai apply khai man tam ni maslabo sin main harmon kasini sikla ro sin sikla unemployed ro singbono sakbai tang income source bagi singbo na harmon ba han bagi age limit ka 45 jara 21 ni simi 45 jara tai educational qualification minimum class 8 pass na ni nang nai je takuk phonang je bokuk phonang bini qualification minimum 8 pass na ni nang nai tai je applicant je lunna na nai je musunai bro bini nogo electric connection must be tongani nang suk nai tamni hinba omo sinje auto renani thangni tongo obongkha electric vehicle omo current by charge khine battery by chole e vehicle no e auto hangke kaisa family wo kharasan manai bo tai bini lomni je nanai kaisa gangaba bini location mungi bunai mano hake bini mungi mano hebo kharasan manai government employee ro alluno apply khaimania tamni masabo sini boro tinti di sereni je kisa chujaya bini income source kre bor ne bagi se omono ran thumani tin di je apa han bagi je government employee ro omono apply khai mania copy of R1 hakwa family ration card nangai je apply khinai loan ni bagi bini R1 hakwa family ration card nangai tai abu sigang je sinja puila tipraham otolun mani je manjak bororo wai samanjak bororo borok tai apply khai manya tai logio documents tam nangai Aadhaar card PAN card age proof certificate hake birth certificate hake admit card age proof nangai ta ninje nang 45 ni sagada tongka abon bagi age proof certificate nangai copy of educational qualification certificate nang temun 8 pass tong ba madhyamik pass 12 pass BA pass abuni certificate nangai copy of bank passbook ini jasa bank ni penonton abuni update khlaijak recently update khlaijak passbook ni bini sakani xerox tai bisini abro copy xerox marnai te thajing saka R1 hakwa ration card nangai no that is important ko sini o application ni tam copy document nangai aro kaisa setongo 6 number of copy of valid driving license of the applicant sekamo seng jepuru first repro singapore driving license nangai saka taklebo pulis ada
피아보 어털티 완숙한 제 룬나 하나 이제 애플리칸 덕터 버럭니 또 버럭 쭉야 코그니세 버럭노 이제 쭉야노 공해가 뭐 비니 인컴 소스 그레이 비니 가리 고나 그레이 비니 바이크 그레이 오토 그레이 버럭네 바기서 어머 나 탕에 어머니 바 시니 버럭 또 비니 오토 스크레이 비니 가리 스크레이 바이크 스크레이 normally sini borok driving license khai even je borok ni bike tongo gari tongo borok ni suda se driving license kri kabang ma borok to han bai authority wan subate consider khai ka je tabuk je applicant khai nai driving license kri phono chugu je tongai bodo thu je kri phono tabu ni o loto no application de wi man nai form job kari manai driving license kari phano phiaba driving license nai driving license khlaya ta tongni no tumuno no ni loan sanction ka no tru no vehicle office thangi nai no contact khladi tai immediately driving license no kari nai chai tongni tamni ba driving license kri khe abo to no jotom saban tam kebong phaima tai Tabli bagi driving license tongana ngoro bu jotom saman haipeno okhebo sini edc hafang wansukha deeply wansukha omonom decision na kaje tabu ni o loto driving license kripano application apply thaiman han bagino sini jora khajak tomo bus otalni 16 December jora sen sapin khaiman je borok Nana hari chongi to nai immediately Kanada ni bisungan noro repai di zaman take a shot belai kok tuma kaham belai edisi hafang sing zebra pono sini di prasani bagai sini borong ni bagai wan sugo ni to sapong hopong han bagino sekangono kana zaman mani application zaman mani poro tiki mani poro bo sal kedeng man nang thanga sing borong no bagai Sen wajib bayar man bagai. Tak lain ke edisi apa wan suka je temuno tini ani ofiso dosta application jama kala kya sen dosta no log ni rohana sini high authority wo sini yang lo ya alam bank ni boro abono chai to bi nai nai abon seri nai nai busu bini tam na bini bank ni civil score ঠিক আছে তেমন ঠিক তো মগে ওকে আপনারা সাহরে জানাই তাই নেন ননো কন্টাক্ট খা জানাই তেন ননো জমা না ভাই দিনে দেন মানে নি রাং টেবিল খাবি দিন ননো লগেন অটো সরি রহছে নাই তাই সেখানে হাই তাই নাসিনি তো যে যত ভাবে গেছেন যত ডিস্ট্রিক্ট ভাবে গেছেন আবার এখানে তাই নাসিনি তো ফাইকা বিনি কাগজ তো ওকে না বনো দেখা আবার এখানে তাবো রেজাল্ট পাই Sabzan kolaksa tamani biang kamai tangka kaisa kon askokri te kaisa formo kaisa passport copy photo namai tai logiwa nini mobile number nini je mobile number ntuyo whatsapp number mobile number almas di marnai abuna ngadon koyo tamni nung mai sing kerana ni nangan ni civil score kaham nangan numai kerana bagi aro phone nama sama ni ada installation busu nangno manto kisah saya abole taku umur abole sen sasuman gelan abo sini je bank ni borok sasuman ni manto busu kelainan kelaya tahu kan ani idea 4-5,000 oleh kelainan hemat monthly EMI Engke abo daki dodro office back kerendi je jani sabjo thangine no sabbil khabiri form nani form online ti nai mano haga al thangine xerox copy sini print khai ko do sini office im kala khane nai mano haga ba do jani BC village council ni chairman of thanibo form tongo do jani kamini member chairman BC member BC chairman vice chairman kerendi no bolu ni thanibo form kala khai mano te bolu ni yagono ro submit khai mano
asal sedang tinino sanu kono kisi sasini diri si hapa ni abung je tipraham ni auto lun adalah thang teman abang ting abono dengan kisi information dalam website saja asal sedang kaham teman ni sini bus kamu tamu talago tu kamu tunggu di semua tak bela busy schedule je borong jala Kristiano gro kami mota tamu Christmas carol ini kamu tapi bus kamu sini kamu mat ngoro Christmas bani bo ini kamu tapi jodoh no bus kami Christmas tapi advance Happy New Year tapi sini tipe bisi kita ni advance no kakak tapi ani ingin ani mukul ini no nonton tewas saya kalau banyak boleh ani was sana kalau kisi sana lebih live pakai kok saya kan orang muda